دما خوش ببینرین هجا ایرو 25 هزیران 2024 روژا سه شمی بویر و گشتنین هری سرکی و هری پاکش همین لسر راستا هرمی و همجیم یه لسر راستا جهانی رودانه ام جواره پیشکش بکن لوکه هر تم دست بیکه چند سر نوچین ده مها چلمین آتجریدا مطلق لی امرالیه ده جدیری که حتی شهبای چالکین جور بجور هاتن لدار خستن دستی آبوری ریوبری خواسر جبو پیشخستنا سکتورین پیشسازی و چاندنی بریار نو کرد. پدکه ریودکه ارتشا ترک ایدی لناو آمدیا باشور کردستان بلاو دبه. هفسروکی دم پارتی باکرهان گوت شواتا ناوبرا میردن و آمده فلاکت و برپرسر وی یه سرکجی دولت بخواهد. بلی بینرین هیچ سرنوچین مبون اونها جی امی برفرهیا بلتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نوچامه یکمین جی تکیلداری روشوا سرکه یا لحرمی یا لکردستانیه و او جی تجریدا لامرالیه یا هر لدجی تجریده جیم لسر استحرما باکور و روشتات سوریه هرسا ولاتیان زیده دبه ایروژیج دیری که حتی شهبایه چالکین جور بجور حاطل دارخواستن او دوان چالکیان ده جاره کدن حتی گوتن دوی دزوترین دمیده آگاهی ریبر اپو وره گرتن او آزادی فیزیکی یا ریبر اپو جی بیکوره لهرمی چالکین دی چارچوبه پشتگیریا پینگاوان ناو نتوی یا بدروشماش عبدالله اوجلان را آزادی و جی پرزگریکا کرد را چار سری لدار کتن. خلکی دیرکی لدیجی تجیدا لامرالیه مشیان. دمشی ده خلکی دیرک گرکی لگی تلکوچر و چلاغا آمده بونه. پیشی کومش و گوهری میتینگی کسی ناخبین دیار کرن کو آزادیا ریبراپو چاره سرکرنا پرزگریکا کرد سپاندنا اولهی و آشیتی لحرمینه. حتی گوتن جبو کو آشیتی لروشلاتا ناوین پیک وره دوی آزادیا فیزیکی ریبر عبدالله اوجلان پیک بی. لکانتونا طبقه جیب همان آرمانجی مشهبو. بشداران پیاما بلند کرنا آستات کوشینیدان. بيان إلى الرأي العام تحت شعار الحرية للقائد عبد الله اوجلان والحل السياسي للقضية. كادروين تندرسيين كانتونا عفرين الشهباء جيب داخوياني كي تجديد شرمزار كرن. داخوياني البيشيا عفرين آباجارو كي فافيني يا للشهباء هاداين. بجيش كاند داخوياني خدا اشكره كرن كو ماينا ريبرابو لإمراليه لدجي قانون الناف نتويا. بجیش کان بانگلالین پیوندی دار کرن کو بچن امرالیه و روشا تندرستی ریبر اپو برایا گشتی را پاروا بکن. تجريد مطلق لإمرالیه کتما خویا چل امین 561 سرلیدان دوی پیواشوی ده هاتن کرن و هموشی به انجامان سرلیدان آن به برصفاتن هشتن آنجی به هنجتا جزای دیسپلین هاتن رد کرن نرازیبون او چارکین لدیشی تجرید مطلق لامرالیه لگلک دورین جهانی به تایبتی لکردستان و ترکیه دوام دیکن. تجرید مطلق گرتیگاه امرالیه دومه و آگاهی نگرتنا جریبرا پو کتما چلمین. ریبرا پوهری داوید 25 آذار 2021 ده بریا تلفنی هفدیتن کر. جوی روژ حیانات تو آگاهیش ریبرا پونایی گرتن. Siyaset taktika. Yani hero çıbıkım sıva çıbıkım. Vaya. İmralı Ada Hapishanesi'nde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili Parizlerin büroya hukukiya asrını u malbat her hafta serili dozgeriya komari ya bursaya u müdüriyeta gırtigaha imraliye dedin u daxwaza hevdîtin edikin. Ji 25 Adara 2021 ve li ser dozgeriya komarî ya Bursayê û girtîgeha Îmraliyê
561 serlêdanên parêzer û malbatê hatine kirin. Serlêdan an bê bersiv hatine hiştin, an jî bi hinceta cezayê dîsîplînê hatine redkirin. Nerazîbûn û çalakiyên li dijî têjîta mutlaq a li İmraliyê li gelek deverên cîhanê bi taybetî li Kurdistan û Tirkiyê didomin. Di çarçoveya pêngava navneteweyê de gelek çalakî têne li darxistin. Girtiyên siyasî di 27 mijdara 2023 de dest bi greva birçîbûyînê dorveger kirin. Girtiyan ji 4 Nîsanê ve çalakiya xwe ber bi astekê din vebirin. Tevgerê jinan li welatên cuda heta niha 11,000 name ji Spîtiyê reşandine. Di sesiyê hezîranê de li Almanyayê 95 kesên navdar û heftê hezîranê de jî li Fransayê 61 kesan ji Spîtiyê re nameşandin. Di nameyan de hate xwestin ku heyeta Spîtiyê biçe greva İmraliyê. Di navbera 15 û 22 hezîranê de bi navê Rojên Diyalogê bi Abdullah Öcalan re çalakî hatine darxistin. Di çalakiyan de fikrên rêbera po hatine nirxandin. Şandeya İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan ya Sûriyê vê carê jîm di çarçoveya xebatên xwe de serdana mala Êzdî ya kantona Cizrê a li gundê Berzan ê Bakurê Heseyê kir. Mala Êzdî û Yekîtiya Êzdiyan ya Sûriyê diyar kirin ku azadiya civaka Êzdî bi azadiya Rêber Apo ve girê daye di serdanê de hevserokê mala Êzdî İsmail Delf jî got Rêber Abdullah Öcalan girîngiyeke mezin daye civaka Êzdî çijme bêxwestin em amade ne. İnisiyatîfa Azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê serdanên xwe yên di çarçoveya gera xwe ya duyemîn de dewam dike. Vê carê şandeya İnisiyatîfê serdana mala Êzidiya kantona Cezîrê a li gundê Berzan kir. Şandeya İnisiyatîfê ya bi serkeşiya berdevkê wê Ferzende Muzir, jaliyê hevserokê mala Êzidî ya kantona Cezîrê, İsmail Delef û endamên Yekîtiyê Fawaz Abdo ve hatin pêşwazî kirin. Ferzende Muzir behsa armancên pêngava navnetewî û rola Êzidiyan kir. حمله عالمي دجي دست بكرن دوسي كرد نكرنا دست بكرن وهنا نافي زيديادا درفرا يزيدين درفا اوروبا هنا اوجي يعني ما مثلا تبت يزيدين الدنيا دا مؤثرا يعني زيدين دوكا Hevserokê mala Êzidî İsmail Delef diyar kir ku Rêber Apo girîngiyeke mezin da civaka Êzidî. Ji destpêkê de dema Qedfera Azadiyê Rêber Apo ji destpêkê timî behsa civaka Êzidî. Timî miletekî hatî wesanî jî. İsmail Delef anî ziman goçewa gerîlayên PKK ji bo parastina Êzidiyan, daketên Şengalê û ew parastin wiha pê de çû. Veya tişkî dîrokê de ezbarî dubare jîna tiştê gon ji Merkeliye. Em ji dîsa em hazir wek civaka xwe bi hemir rêxinê xwe bi jin bi ciwan bi hemî kesî ekî çarekî bê xwestin hazir em dî tevlê bibin ber em bûnê beşekî ya na jî bêtir mafîrnedayî ne bêtir hemkarî Endamê Yekîtiya Êzidiyan a Sûriyê Fawaz Abdo bi bêrxist got ewdeyndarên Rêber Abdullah Öcalanın ji ber goramanên wî ne tenê yên gelê Kurdin, lê belê yên gelê azadî xwazin. Di dawiya serdanê de İnisiyatîfê pirtûkên Rêber Abdullah Öcalan ji mala Êzidî re pêşkêş kirin. Hêjayê gotinê got doh jî İnisiyatîfa Sûriyê ya ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan serdana Melsa civakiya Ermenî ya li Qamişloyê kiribû. Xemseriya CPT li hemberî tecrîda li ser Rêber Apo bû sedeman nerazîbûna serokê berê yê heman saziyê serokê berê yê CPT Palma Tekildarê şert û mercên tecrîda li ser Rêber Apo ji CPT'ye re nameyek çand. Palma di nameya xwe de dibêje Abdullah Öcalan li gireva İmraliyê dibin tecrîdeke giran de ye û divê hûn biçin rewşa li wir zelal bikin. Xemsariya Komîteya Pêşîgirtina Lêşkenceya Konseya Ewropayê CPT ya li hember tecrîda li ser Rêber Apo bû sedema nerazîbûna serokê berekî heman saziyê.
سروکی بری سپیدی مارو پالما تکلداری شرط و مرجین تجریدا لسر ریبراپو نرازی بونی خوانی زمان و جه سپیدی نامه یکشاند. پالما دنامه خود جه سپیدی دبی جم مافین که جبو همو مروواهی درباس داره جبو عبدالله اوجلان جی درباس داره جبر وید وی هون بری خوب دنی امرالیه. یکی وین کار بکر یکی وین نینه سر زمان دوام نامه پالما ده دشتی تگوتنه. دی جزای گرتیگه یه هطایی ده دما ما فی هویه تنبه از نباورم او جزا رزیل رومتا مروواهی دگره. سی پی تی وی پیوانید پشترین گوهزا دبی خودی شانس جنوب آهنگیا بجواک ربه. لی عبدالله و جلان لگرابا امرالیه دبن تجریده که گرانده یه. جبروه دبی سازین کنتروله یعن لأوروپای روش عبدالله و جلان بخر رو جبا خواه و یکسر مجاری کنترول بکن. هجای ببیر خستنی یکو مارو پالما دنابرا سالین 2007 و 2011 ده سروکاتی جسی پیتیره کره. هروها پالما گلک جاران تفلی شاندیان سردانا امرالی کربو او بریبر آپور هفدیتن کربو. ام درباسی روشا لعفني ببن هوفتياكو لشكرين دولتا تركو تشاتين بيين لعفني بيكتنن لعفني حتى زروج جاسو جين داير كريات دولتا تركيا وتشاتين بي نافلتن تشاتين فرقة الهمزة دولتا تركا داير كر لعفني لزاروكا كيدان جافكوني خوجي لهرمي راغاندن كو تشاتين فرقة الهمزة كين دولتا تركيا قركر لتاقا محمودية يا لنيزي باجري سينا يا باجري عفني لزاروكا كيدان ناوی زاروک احمد مهویه او تمنوی 13 سالی او جگوندی بلیکویه باجری راجویه. لگوری چافکانی انکو آگهی انخواه جبیجشک و مالباتان ورگرتنه لیدان باندور لمجیه زاروک کریه. لعالیه کدن جه لحریمین داگرکری ین سوریه بویرین کشتن، رواندن، دستاویتن و تجاویز او شر نافخواه روژانه روددن. دور لگوندوارین داگرکری ین حلبه جنازه جنکی لکلکاری هات دیتن. چافکانی خواجی را گاندن کو ده دوه جنازه جنکی لکلکا ریادنا ورا گوندی الحجار او کرسلین یه لباجر که رای باکور روشتات حلب ده هاتیه دیتن. همان چافکانیان دانزن کو لسر جنازه شونین انشکنجه هنه او به جنازه هاتیه لیستن نشانه این دزدریجی جی هنه. ایرو نهمین سالوگرام ریش او کمکوژیا جتین داعشی یا لسر کوبانیم کلیم به ایش او ناین جبیر کرن او ایش هناجی لبر همان مالباتین کوبانیان دیا وی روژه جتین داعشی ریش گونده بربوطان کوبانی کرن او کمکوژی بیک آنیبون ده وی کمکوژی ده 253 کس شهید ببون. بری نه سالان وکه ایرو 25 حزیران 2015 د شفقه وی روژه ده لکوبانی کمکوژیک پیکات. راسته نه سال در باست بین لی ایش هین او ایشه. شوپا وی شفقه رش هین جی لهر مالکی کوبانی هیه کلیم به ایش ناین جبیر کرن. چتین داش وی روژه در باسی کوبانی او گوندی برخبوتانی بون. وی چاقه لدیج گوندیان کمکوژی پیکانی. هما کی لی پیشیا خو دیتن او شهید خستن جخوره نگوتن اف زاروکه جنه و کاله. دو کمکوژی ده 253 کس شهید بون. کولان به جنازیان مال و کوچه جی بخوینه تجی بون. کوبانه وی دمی نو جداعش رزگار ببو. لو ما دخواستن حیفا خو هلینن. ده سالوگران نهان او کمکوژی ده مالباتین قربانیان بانگا پیکانین عدالت دکن. محمود ابراهیم شاهد اکی کمکوژیه. محمود ده کمکوژی ده کری خواه دو براین خواه هفجینین هر دو براین خواه و خزور خواه وندا کرن. دما بحثا ویرو جده وکی همان تشتان جارکدن جی ود بیجه. رای من و حرد جنیون چهار و یک درگوشک بسکی ویرا چو و خزوری ما چو و کرکی ما چو یونی اسکی یونی چه بیجمه یونی برا یونی قط غصب قجمرا رو ورم و یک چی حبت حیشتک چی فالگولی ما بالا کر یونی اسکی چم کمه یونی قبل على زار ما هندر مولا خوب نيرم اكوبن ما هندر مولا متشي تشتني سر بشتي تخليه دولباند قيزا خد دولباند شاكي سر ساباتي اخو مسر ساباتي يو باكر مدي جنيفي وجوردو مدي ساباتي يو تابع ذكرنا قاتا كو سرادا اي مگو خاده پالگول اون بالاكي
مقت موتب إنسان معركة بو إيه شر بو إيه شبو إنسان كي ميفان بو واتي ون دولة الإسلامية ورا المقابلة عسكر بس لكن وطنا وتشش ما دنيا فهم دكنا خونا بو الرعبة بو شيء بو يومنا وطنا سري منا مخاطب له بري خاكر بري ميل عرضه ويا جمرة نبرة جمرة بوفو يعني جمرة بوفو جمن ستاري مرة دایکا نعیمه عادل یک جی شاهدین کمکوژیه وی جی کوری خو عبدالقادر وندا کدیه لما ایشاوی هین کور و ساعتا ایریش حتی دقیقه وی جی دبیر اوی دیه دنگی قرشینو انت دوی چوب دوی امن زون دنگشی امن بس دنگی قو درس زور یگو گو دنگی قرشینو نه اب مره ورگو ام درکات ام ورگو ام درکات هیلا غربی ام چنه به هیلا غربی ام شخار نست دنیجی روزی بو نهی روزی بو دوته أنا ريون نهم أنا ري معلوما كوفا في كاتو هيروتي سليم أم درجة يعني أم مسلمونا يعني أم نكسنا دنا يعني أم نكسنا دنا يعني صانك يعني يعني شعبي إسلام لغيه زوري تيجي اختيار كول بير يعني بان ناد يعني أبي إسلام لغيبه ده أم نيف دوران بو مش من برسكرن جيران ما يجيون هواجه أبو وكل كلمة شهيدة وبرسكرن كتقول كوا عبد القادر تقول عبد القادر تشيني بحوالي هوايا هندري مين رحات بو شنو رحات بو لا متى شارك هوت مالباتان دست نشان کر کو اوی جبو درمان کرنی تکوشینا خو مزنتر بکن هفسروکی پارتی اتحاد دموکراتیک PYD صالح مسلم جدید الوزیر همین اکم کجا کوبانی ده دیار کرد کو چتین داعشی به پلانسازیا دولت ترکیه آخرکر ایریش کوبانی کرو گوت لدیشی وی که کوبانی بو سمبولا برخوادانی به برخوادانی را ایدی لیستیکن دجمن آنجی همو اشکره بوم. أن همين يا كوم كوجا كل كوبانو تشابوي هفسروکی PYD صالح مسلم ده سالوگرا ایریشا داگرکری یا 25 حزیران ده کلسر کوبانی هاته کرنج آنفیر آخوی. صالح مسلم آنی زمان کو ایریشا 25 حزیران 2015 نسر کوبانی دست بیکر بی سبب و بی حساب نبو و گوت لپیش چاوین جیهانی باجاره که بچوک بناوی مروواهی برخودانه که مزن به مهان نشانده ده انجام وی برخودانی ده دجمنی هری مزن ای مروواهی داعشی هاته تیک برن. هاتنا داعشی لوی دری پلانسازی کی دولت ترک بو. اردوغان ده سال 2012 ده کومین چتین مینا نصرا خودی دکر و بسر کردان و دشان. شکستنا داعشی جی جبو اردوغان بو کلو دردک. مسلم دیار کرد که کوبانی بو سمبولا رومت یا گلی کرد و هادومان. مروین دموکرات، سوسیالیست و دلخوازین آزادی جبو خبیگین کوبانی لپرسسی لحف جویان. لی اردوغان نکاری خلوان جراب گره دنا و وان ده بومبه تقاندن 33 کس قتل کرن. ده 25 حزیران 2015 ده آمادهکاری هاتبو کرن که جارات یمین ایریشه بکن. برخودرین کوبانی جی کوبانی در کتبون و کتبون پی داعشی. به رنگی کتل ناوا کوبانی دست به قتل کردن سویلان کرن. لی بسایا برخودان شروانان جارک دن هاتن تیک برن. اوج کو وقت هاتش کراندن دهندر اردوغان تایبتی و فاشیزم ترکیه ده بو کلاکی. هفسروکی PYD صالح مسلم دازانی که ده سالوگرا 8 از سرکفتنا کوبانی ده ترکیه جزای گرتگهی دبر ناوی دوزا کوبانی ده لپشتوان کوبانی بری و ها پیدا چو. حسرت ما بو هم دی روشه ببینن مدید اما خواستگاه و هوانه شهید جدید پیشتی سرکفتنا کوبانی پلانسازین دولتا ترکین لسر هرمی اشکره بون. او پلان لسر تصفیه کرنا گل کرد و تفگر آزادی یا کرد هاتو بو آوا کرن. کوبانی لستکین دجمن همون راخص پیش جوان. لباکور پلانا تیگبرنی هات دست بکرن، دیالوگ هات راوستاندن، رژیم گوهری، کوالیسیون کنو هات آوا کرن.
حتی نهاجی هانا کو نیلینه آشتیل سوری چه به نیلینه کرحتیل سوری چه به ترکی بخواه. مسلم اشکره کر کو دولتا ترک لپیشیا پیکاتنا آشتی که ماینده یا لسوری آستنگه او گوت اگر لسوری آشتی و چارەسەریەک پێک وەرە وێ کورد ببن خودی هەن مافین خۆ جvêyekê ditirsin. Ji bo li dijî Kurdan şer bike û bide şerkirin hewl dide bi rêveberiya Şamî re jî rûnê. Têkoşîn û berxwedana li çar aliyên Kurdistanê wê dijminatiya dewleta Tirk têk bibe. Ji bo pêşxistina sektora çandinî û pişesaziyê jîm gelek biryar hatin girtin desteya aboriya rêveberiya xweseriya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê jî têkildanî mijarê 10 biryarên nû girtin di nava van biryaran de hema ji pêşxistina beşa mal û milkan bigirin heta rexsatgirina hemû kargehan digire nava xwe. دسته آبوریا رێوەبەریya خۆسەرا دەموقراتیکا هەرێما باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریێ جivînek li darxist. Cîgerê hevserokatiya Meclisa Rêvebera Rêveberiya Xwesera Demokratîk Hesen Koçer û hevserokên desteya aboriyên heft kantonên herêmê beşdarî civînê bûn. Di civînê de bi nesaziya aborî, rewşenrêxistinî, asta şopandina karên pêşesazî û aboriyê hate nirxandin. Herwiha raporên mehaneyên desteya aborî yên heft kantonan astengiyên li pêşiya karê wan û plansaziyên bi armancê pêşxistina aborî, başkirina nan û dabînkirina mazotê hate nîqaşkirin. Dawiya civînê ev biryar hatin girtin. Yek, pêşxistina beşa mal û milkan, di do avakirina navendên lêkonînên zanistiyên girêdayî çandiniyê, dabînkirina pêwîstiyên avdanan û jen, sê tebahî beşên civakê beşdarî dayîna biryarên derbarê çandiniyê de were kirin. 4. Bazirganiya dervere. 5. Divê tebahî kargeh ruxsetê werbigirin. 6. Ji bo pêşxistina aşan û mekanîzmeya çêkirina nan xebat were kirin. Naba aş, genimên bi pileya sisê û çaran beriya paqişkirinê werbigirin. Xurtkirina rola komîteyên şopandina firnan, avakirina zabîteyên zemhêrê yên taybet bi firnan. 8. Divê desteyên aborî parên ard li gorî hejmara neşteceyên herêmê li firnan bikin. 9. Biryara Meclisa Rêveber ya got aşan bi desteya aborî ve girêdî de were aktiv kirin. 10. Komîte werin avakirin da got mercên rast yên firnan, mijarên girêdayî vekirina firnan û kişandina jinû ve binirxîne. Sihê hezîranê weke roja fedayiyan nêzik dibe ku duê rojê de yek ji pêşengên tevgera azadiya Kurdistanê Zîlan Zeynep Xinaci çalekeke fedayî pêk anî û bi rasthatina êdî nêzbûna rojê re jî gerileyên yê ji hastarê çalekiyên xwe yên li hermên parastinên medyayê li dijî dagirkiriya dewleta Tirkiye zêde dike herî dawî gerileyên yê ji hastarê li herêma Xakurkê vecarî çalekî pêk anîn di van çalekiyan de jî 5 leşkerên dewleta Tirkiye qirker hatin kuştin. Artêşa dewleta Tirkiye qirkeriya ku li hemberî van çalekiyan bêçare dimînin careke din jî bi cekên qedexe û kîmawî êrişî gerîlayan kirin. Gerîlayên HPG ji starê carekî din derbeyekî giran li dagirkerandan û 5 dagirker ceza kirin. HPG got ev çalekî bi armanca silavkirina roja fedayîtiyê ya sê hezîranê hatiye li daxistin. Navendara gandin û çapameniya HPG têkildarî çalekên gerîla û êrişên artêşa Tirka dagirker daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de ev agahî hatin parvekirin. Li herêma Xakurkê 22 hezîranê ji aliyê artêşa Tirka dagirker ve li qada şehîd qehreman operasyoneke hate destpêkirin. Hêzên me dagirker xistin bin kontrolê û birêbaza sabotajê lêdan. Di çalekê de 4 dagirker hatin cezakirin û 3 jî birîndar bûn. Dagirkeran li vê derê bombeyên mijê bi kar anîn piştre jî mirî û birîndarên xwe ji qadê birin. Piştî wê carekê din çalekiya sabotajê hate kirin û di encamê de dagirkerek hate cezakirin. HPG diyar kir ku ev çalekî şalgî hêzên yê ji starê ve bi armanca silavkirina roja fedayîtî ya sê hezîranê hat li daxistin. Li gorî daxuyaniyê gerîlayan di 23 û 24 hezîranê de jî li herêma Metîna û Rojavayê Zapê gelek caran li dagirkeran dane.
ده انجام آوان چمکیان ده لفو تفگر داگرکران هاتراوستاندن. هروها درونه یک بمب بار کری و کنتینر کی داگرکران هاتنه بکیر کرن. ده دوام داخویانی ده هفگی تکلداری ایریشین ارتشا ترکا داگرکرجیه و آگاهی پاربکره. 24 حزیران لهرما شهید دلیل روجاوا اضافه تونلین میگن لقادا برخدان یا گری اف ام او گری جودی 6 جاران به تقامنین قد خکری هاتن بومبا کرن. 23 و 24 حزیران جی هرما متینایه او روجاوا اضافه 6 جاران به بالا فرنشر هاتن بومبا کرن. بلد وقتی که کو گریلین آزادیا کردستان جبو پاراسنا خاکا باشوری کردستان جداگرکریا دولت آتک بنده که به آوایی برخودانی داین آوا کرنده او ارتشا ترکیه قرکار توی چکین خوین قدخکری نکاره به پیش دوره خاکا باشوری کردستان داگر بکه لی دنابا وان روشین داویه ده دیمنین کو دلی همو کردین ولاد پاریز دیشینه جنابا خاکا باشوری کردستان دردی که و اوجی شوک دو سه ایدی به آوایی که لزو بس دولت ترکیه به هفکاریا پده که لز دایا سوقیاتا لشکرین خواج بو حریم آمدی یا باشوری کردستان بگوت نکدن ددمه که گریلین آزادی کردستان بندا برخودانی دانا آواکرین ده ویجاری به آریکاریا پده که هزین دولت ترکیه داگر کرد لپشتا گریلان تینه زوراندن نتنی اف لهر لآمدی او حریمین ویجاری لشکرین دولت ترکیه اطراف به هزین پده که جناکه بندین کنترل بخوا چه دکین جلین سیویل خوا دکین او حریم آمدی هما بجا با آوه که گشتیم تاجر کرنه. افدیمن هزن ارتشا ترک آداگر کره. دولتا ترک هر روز گاف بگاف خاکا باشور کردستان داگر دیگه. داگرکریا گل همبری برخودانا گریلاین آزادیا کردستان گهاشتی سینیور تکچونه خاله حریم دبن کنترل پدکه دب جهدکه. لوو تفگرا لشکریا دولتا ترک دروشن داویده پرزیده بو. دی چارچوبه پلان داگرکریه ده 22 حزیران کاروانک لشکریا دولتا ترکیه در باسی سینیور کانی ماسی یا الباجاروک آمدیه یا پارێزگاها دهۆکێ بوون. ئەف سەوقیەت تەنێ بووە ڕۆژێ سینۆردار نەما. ئەف ژی دیمەنێ ڕۆژا پشتی وێنە. شەوا 23 حەزێرانێژی هەمان دیمەن دووبارە بوون. vêcarê fikarên metirsidar yên li ser destkeftiyên xaka başûrê Kurdistanê derketin. Ji ber guhêzeke zêdeya ji çekên giran wesayetên zirxî pêk hat, li herêma bajarokê Amediyê hat bicihkirin. Ev jî dîmenên şeva dinin. Cihê sewqiyet lê têkirin dîsa Amediyê ye. Nayê zanîn ev leşker biriya bejahî di deriyê İbrahîm Xelîl re yan jî biriya balafirxaneya Hewlêrê derbasî başûrê Kurdistanê dibin. Êdî bi zelalî tê xuyakirin got pedekê sedî sed xaka başûrê Kurdistanê pêşkêşî Tirkiye kiriye. Ji ber got êdî li herêmeka berfireh ya başûrê Kurdistanê di navgund û bajaran de jî leşkerên Tirkiye tên dîtin. Li gorî agahiyên herêmê hatine girtin, leşkerên Tirkiye bi cilên sivîl bendekî kontrolê li Amediyê danîne. Li aliyê din, di nava çend rojên borî de li sînorên gundên bi ser navçeya Koyê balafireke got nehat zanîn girêdayî kîjan hêzê ye hate dîtin. Piştî helîkopterê çekdarên Anas li herêmê belav bûn. Li gorî agahiyên ji herêmê hatine girtin, çekdar bi zimanek cuda axivîne. Bi vê re zelal bûye godagirkerî gihaştiye asta herî jor. Bêguman, gonê ji pedekê be, leşkerên Türk wan wesayetên zirxî be nikarin derbasî xaka başûrê Kurdistanê bibe. Lê niha di vê dagirkeriya Tirkiye de pedekê jî rola çavderiyê girtiye ser xwe. Herwiha hikûmeta Iraqê jî li pey bercewendiyên xwe yê bazirganiya bi Enqerayê re ye. ام ji başûrê Kurdistanê vê carî berî xwe bidin Bakurê Kurdistanê kirinên heman dewleta Tirkiye dagirkergin vê carî li dijî xelkê me Bakurê Kurdistanê jî dewam dike bi taybetî xemsariya wê û polîtikên wên dibe sedema ku li Bakurê Kurdistanê jî kum ku jî pêk were herî dawiyê jî şewata ku di navbera Amed û Mêrdîn yên
کوری کردستانی ده پیک خط کو ده انجام ده 15 ولاتی ینمه ید باکوری کردستان جیانا خو جدز دابون ده بوی دروشه که بوی آوای ده وجاری برتکین هری تون جاره کردن جدن پارتی هات هفسرو که گشتیم یه دم پارتی تونجار باکرهان ده جوینا مجلس پارتی خویا لپایتخت ترکیه انقره ده باوه که اشکره ابویر وکه فلاکته که بنافکر تونجار باکرهان گوت برپرسیاری سره که یه بویره سازیا دداشیه که اف سازی راست گریدای دولتیه او ایدی اف ندداشه گلی کرج و سازی وکه دهاق بنافدکه جبر که اف سازی راست سلمیل خلکی دیگه. Birlikte izledik. Çok هفسروکی گشتی پارتیا وکوی و دموکراسی یا گلاندن پارتی تونجر باکرهان ده جوینا پارتیا خودل مجلسات سرگی گشدانین دروژه ویدن نرخاند. büyük bir yangın felaketi yaşadık. تونجر باکرهان به شواطه لسینوری باجار آمده و میردینی قومی دست با خافتنا خواکر و شواطه وکی فلاکته که مزن بناف کره. باکرهان ببیرخست کو 15 کسان جیانا خوش دستایا گلک مرو و بریندار بونه به هزاران حیوان آجال و زندی مرنه او هاگوت. لهرمي بلايا دداشي هي دداش لهرمي ووك دهاق تي زانين كس نابجه دداش هركس دبجه دهاق چاو بردايه نان خوارن و كارو بارين خلكي و دست سردكه برپرسياري سركي وي فلاكت دداشه هفسروکی دم پارتی دست نشان کر کو داداش کو خدمتش بو گلنا گل سرگل کردستان بویه سازی که خراب و افتشتانی زمان. ذهنیت دداشه و قیوم تین تاین کرن عینیه جبر کو کردستان وک متنگریا آبوری و سیاسی دبینن به همان فراست نیز دبن نه تن اقتدار حقوق دوالی نشانی کردان ده چه شرکتین لکردستان هنه حقوق دوالی لسر کردان دکن تونجر بکیرهان دیار کر کو درو شهید جاره کی دن خویا کر کو دولت تونه یا او هاپیده چو امه به همو سازی و دزگه خواه بشارداری خواه لدج و دجمناتی و نجات پرستی رابن تکوشین خواه برفره بکن. دولت لحرم شواتی نبو. ام لور بون امه بخواه برنین گلی خواه بپیچن و درمان بکن. هفسروکی گشتی دم پارتی با کیرهان خفتنا خواه بداوی کر. امه نسکنن دروژن پیشیا مده بدو میتینگره امه جسر دنی ترکیه بر بجوله مرگی و مشا ریزگردنا اراده لدار بخن. امه جچار آلین ترکیه جبوج اراده گل جوله مرگی گل کرد را ریز ورگرتن قیر بکن و بمشن. بلی بینرین هجان و جاری در بازی خزای ببن لخزای روش بچه آوائیه به طیبتی ارتشا اسرائیلی تبی حمو بانگوازیان جیم ده مجارا جناب برنا حماسی ده به اصرار دکه و ارتشا اسرائیلی دیش هرچوبه ده جاره کدن ایریشن خواه پیک آنین تی گوتن که دنجام آوان ایریشان ده 11 کس برنه هر وحال لگوری چاپمنیا و جاری یا آلیگرین حماسی جی تی گوتن که ارتشا اسرائیلی لآلیه رفای جی ایریش پیک آنینه دوان ایریشان ده جوانک هاتیا کشتن و گل کس جی بریندار بونه ارتشا اسرائیلی جی روشا خویا لشریه لشریدا غزایه دیاره رازی خویا دکه هریداویه سرفرماندار اسرائیلی هرزی حلاوی راگان کو که مایه اوی تابوره که حماسه یا لرفاه جی جناب ببن. ارتشا اسرائیل لتواهی شوی ایریشن هوایی لدیج کامپا پنابرانا الشاتی تاخا الدراج یا شرید غزایی کر. آژانسا نوچین آف فلسطین وافا راگهان کدو دبستان سازی و نروا هاتی بمب باران کرن. لگور نوچه دبستانه که لکامپا پنابرانا الشاتی جنازین 5 کسان هاتی درخستن. دنوچه ده هات پاروکرین کلو تاخا شجاعیه یا غزایی جی ترمین دو جنان هاتن دیتن. دنوچه وفای ده هات دست نشان کرن که ارتشا اسرائیلی ایریش رفاهی جی کر دوی ایریش ده جوانک هات کشتن گل کس جبریندار بون. למי מגיע להתגייס? אני אומר לכם שיש הזדמנות לשינוי גם בחברה החרדית. لعالی دن سرفرماندار اسرائیل هرزی حلاوی راگهاند کو که مایه اوی تابورک هماسی لرفاهی بلاو بکن.
هرزی حلاوی گوت اشکره کو ام نزیک وی نقطه دبن کو ام دکارن ببیجین کو ما تابورا حماسی لرفحی بلاو کر. شکاندنا تابوری نای وی واتی کو ایدی تروریست نمانه لیتی وی واتی کو ایدی نکاره وکی یکینی که شرکر تف بگره. راستیا کو فرقیا 162 نها اکسنا فیلادلفیا کنترول دکه کو جبحری حتی سیگوشیا سینور درج دبه. ارتشا اسرائیل روژا هفته وی مهر آگاهانده بو که نزدیک جسدی شست حتی هفته آخا باجر رفحه دبن کنترل اپراسیون یا هیزن اسرائیل دیه. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هیزک مزن یا لشکرین خوا لسنور باکوری ولات آنگو لسنور به لبنان را به جهدی که دمک وهاده و جاری حزب الله حکومت سر هفته که هم وقتی و به هزاران چکدارین آلیگرین ایرانیان جبو شرکت به اسرائیل رد بیجن او به دلخوازی آمدن قتبلی حزب الله ببن. به هزاران چکدارین جکومین ایران در روشلات ناوین پیشگیری آوان دکه خواه آماده دکن قتبلی حزب الله لبنانی ببن. او یک جی پشت اگریان شرکی برفره به اسرائیل رهین بیتر درکت هوله. ریوبر و لیکولینرین ایرانی او یک ده انجام لیکولین خود دیار کرن. پشت شر اسرائیل و حماسی همه روزانه لسینور ایران و لبنان شرحیه. תפנית חיובית ומהירה, אני מניח שגם השטח שהיה בידינו היה גדול הרבה יותר. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو 23 حزیران گوت او خو آماده دکه که هین بیتر هیزه بشینه سینور لبنانی. همان وقتی افتی واطیا پیکاتنا آگربستکی لغزایه. پیکاتنا شرکی نوبرا اسرائیل و حزب الله بخوره اگری یا ایرانجی راست راست بکه و نوا شر دردخه. دولت نیکبوین آمریکای بریانها لهمبر ایریشکی بوی رنگی هشیاری دابو. واشنگتن به اشکرج تل آویو رد بجه ایریشکی برفره یا لسر لبنانه و هبونا هیزین وین لحرم جبخه خطریه. شر نوبرا آلیان پشت اسرائیل جفرماندارین حزب الله طالب عبدالله کشت زیرتر بو. حزب الله به آویتنا زیدتری 200 روکتان بر به اسرائیل و برسف دا. اسرائیل جی پشت وی گفا ایریشکی لدیج لبنانی خوار. زیدبونا ایریشان آخافتنی کل پیوی هاتن کرن بو سدما فکاران کدبه شرکی مزن رو بده. سکرتر گشتی نتوین یک بی آنتونی گوترز جی 21 حزران گوت between Israel and Hezbollah along the blue line. مترسیا برفرهبونا شهر لروشلات نابین راسته دوی جهولی رابه. دناوا 10 سالین در بازبویی ده چکدارین آلیگیر ایرانیین لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان هاتن سوریه کاریبون هفسنگین هید آلی سروک حکومت شامی بشار الاسد ده بدن گوهرتن. اف 245 روشنکو روزنامه‌وان سلیمان احمد به آواکن قانونی دگرتگین پدکی ده تنگرتن کمیته پاراسنا روزنامه‌وان سی پی جی تکیلداری روشا سلیمان احمد داخونی یک دا گوت دویره دارین کورتین لعراق دمل دست سلیمان احمد سرباز بردن و همو سوجین لسروی جیم راکن. لگوری بریارا دادگاه سوجه یا یک یا دو که چافلریه کو سلیمان احمد دسی هزرانی ده ورد آرزاندن. کمیته پاراسنا روزنامه‌وان سی پی جی تکیلداری وی که داخونی یک دام. کوردیناتوری کمیته پاراسنا روزنامه‌وان رواندن او گرتنا سلیمان احمد به بیرخستو گوت کریرین کول دجل سلیمان احمد تکرین جبو عراقی نشانه یا بن پیکرین مافین روزنامه‌وانه دوی رایدارین کورتین لعراق دمل دست سلیمان احمد سرباز بردن او همو سوجین لسروی جراکن لالیه کتن رجخستنا پیامنیرین یا جبو پاراسنا ماف او پیشخستنه راپورا 6 ماهان آبن پیکرین کو لباشوری کردستانی لبنانبری روزنامه‌وانان پیک خاتنه بلاف کرد. در راپوری ده هات دیار کردن کو لبنانبری 145 روزنامه‌وانان بن پیکرین مافین پیک خاتنه او هری زده جی لپاریزگاه هولیری بن پیکرین چیبونه. در راپوری ده هات دیار کردن کو لباشوری کردستانی روش بروش بن پیکرین لهمبری روزنامه‌وانان زده تردبه.
بری بینرین هیجان هاجی چند نوچین کو حوالین مد تورا نوچین جواکی دجمرا آماده کرنه ام به هفرلی تماشا بکن. لباجار قامشلو تفگرا چند و هنری یا مزوبوتامیا دی چارجوه پنگاوا جربر عبدالله اوجلان را آزادی جی پرزگریکا کرد را چاره سری ده بشین دیروکا تفگر آزادی کردستان بوینه گل سر دیواران هاتن خیز کرن نشان ده. خباتا چکرنا وینیان 4 نیسان دروژا روجبنا ربر عبدالله اوجلان ده دست پیکر. اف خبات بناو مش آزادی لی هاتبو کرن بداوی بو. وینه سازن تب چانده لسر دیوارن دربه یه استادیوم شیدن 12 آداری یا باجر وینه گودوریان گرینگ ین تفگر آزادی کردستان نشان دادن خیز کرن. مجلس جوان جنین پیاده لباجار حسک جوین کبرفره جبو نقاش کرنا خباتن 2 سالان لدارخست. دی جوین ده خباتن جبو لدارخستان کنگره دویمین آجوانان تکرن هات نقاش کرن. جوین لحولا پیاده یا حسک هات لدارخستن. دی جوین ده پرسپکتیفن ربر عبدالله اوجلان هاتن خواندن. پشتره راپورا سالیه خبات جنین جوان هات خواندن و شیرو بکرن. دی داویه ده بجداران نرین و پشنیارین خواه پار بکرن. لباجار قامشلو اکادمی اکولوژی سمینارک تکلداری جینگه و پاقشکرن لدار خست. دوره ثانوی به منظف ده سمینار لبخچه خواندن یا باجر به دروشما زرارن تبلیغ بونا درمان پاقشکرن دهندر مال ده پیکات. ارمانجا سمینار چوانیا جواگ خوش تبلیغ بونا درمان پاقشکرن بپارزه بو. يعني افا انه تماداك دنت اضافه بك ليش توري ويباقشتر بك ابدا راستي يعني شهرداریا گل آباجار عاموده یا کانتونا جزیره بنگاوا پاقجی راگهاند. شهرداری داخویانی خواه لسر مجاره ده جبر پرزگریکا کمبونا زباله رخنداین خدا وها گود. دیده من داویده که ماسین شهرداری بتایبت دوار پاقجی ده درکتن. اف که مانیجی جبر بکرکرن عربیان بو. ام رخنداین خواه ججباکا خواه ددن و جسبه ده دست به بنگاوا پاقشکرنا باجر بکن. هروها شهرداری بانگل ولاتیان کرگو دوی پنگاوه ده بوان را آلی کار بن. بله بینرین هیجام لوردگیشین داویو بلتنا خواه ساعت 7 او دبیجین حتی صبح جاره کدن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده ارشاد وقت